Broj potvrđenih slučajeva ovog puta nadmašio je ukupan broj zaraženih tokom poslednje epidemije u pokrajini pre 2 godine. Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je u proteklih 6 nedelja vakcinisano više od 12.000 ljudi. Tokom epidemije 2018. u Ekvateru potrebne su bile 2 nedelje kako bi počela vakcinacija. Ovog puta to je urađeno za samo 4 dana. Putovaćemo 300 km do Bolombe kako bismo vakcinisali najmanje 10.000 ljudi. Obučen je dodatni broj laboratorijskih tehničara, pa ih je sada na terenu 26. Zdravstveni radnici do sada su posetili više od 40.000 domaćinstava, a oko 273.000 ljudi dobilo je informacije o zdravlju i bezbednosti. There are now 56 cases, and this is of great concern, particularly. Sada postoji 56 slučajeva i to izaziva veliku zabrinutost, posebno jer nadmašuje prethodnu epidemiju iz ovog područja. Neki se slučajevi nalaze u udaljenim područjima okruženim prašumama. Tražimo dodatne kapacitete i resurse kako bismo odgovorili na izazov. Jedan od problema u borbi sa ebolom je nedostatak finansijskih sredstava. Svetska zdravstvena organizacija do sada je uspela da prikupi $1.750.000 američkih dolara, što će biti dovoljno za nekoliko nedelja.